ka story sepang ulok ubale ben ya kalok bat udu no ya ka tang siteng por. Tungin nyepet ya ka story hadu bakut balai udu no ya kalok habaka itemen sim ya kalet no shanopat. Uromi bat ka Lucy kidai shilok. Ka Lucy ka syong haying kat ba uromi pat utray office bat ulong kumu officer haka office ka ba utray. Ka Lucy bat uromi kimpat don kun. Ka Lucy ka iit bhai uromi bat ka buram bhai namar uromi ula ya ka na dong sadong. Ka Lucy kam ju bamja marway haka por menmit ka ap yala ukurim hadu ba undalawan na jingtray banya bamja ringkat bat Uromi ru manla kapor, uburomi kapor ban poikloy saying bat lakalok, bat umju pendik ya ka. Hadin arsnem, ka jing iya jong ka Lucy ya uromi, kalapan keman syushu ya ukurim jong ka, namar ba ka Lucy kala armet. Uromi namar ba ka lok kadang armet, uburom ya ka, bat ulabu da kinong tre haying, kenang ba ka lok jong kanum jenjar syu haki kaming kamsem. Enda ka Lucy keladap nriu benai ha ka jing armet jongka. Uromi ulas dang ban wan slem haying. Teng-teng ujak mit ru. Ka Lucy ka keli ulok bat kalaong. Balai piklam wan haying menemen mit. Shano pilej. Uromi utok ya kalok bat ulaong. Ngalek duty sa jangay. Ka Lucy ka sengap no. Namar kampat lap ka ba ulok jongka ulek sniu. Hadin si tayaw. Uromi ulas dang lek biang kumju. Ka Lucy hapdang ka jing armet, ringkat bat ka kuslay, ka jaw umat marway hakam rasyet, namar ka ap ya uromi banya bamja ringkat, kumha ki por beladep, Henry ulok jongka uklemwan haying haka por ka babiang. Haka por kat way beje menmit, uromi ulawan haying. Ka Lucy ka penkat jaya Henry ulok jongka ulaong, ngaladep bam bat ki paralok. Ka Lucy ka snew si bha. Bat klatiano krem da bamja syu wat yala jongro. Ha ka step ka babut, ka Lucy ka kidang step, ka penkrek ka bam gadi ya ulok. Kenang ba unyo bam uromi shwab unlet sa jing tray. Da prabaje men step, uromi ukina jing tia, usum usaj. Bat enda uladep sum, ukrek dang kloy ban let no sa jing tray. Ka Lucy ka khot ya ulok jongka ba unwan di shano. Henry uromi ula kentat bat ulaong. Ngalakerki palat ngan let no sa office. Ka Lucy ka peja ka bajia dang prasiteng. Ka Lucy ka dap da jinglingo yala ukurim. Haba usat let na jingtray haka por kandasiteng men step. Kat baha kata ka snipat ulami na ying prasiteng. Wat banbam bandiru la porsyu. Uromi usay ya ka kali ulet no. Ka Lucy ru kam sanya syu ya ka jingle jong ukurim jong ka. Kasim ni usabi kali, bat ka start ka kali, kalet budin ni uromi. Uromi uklemlet sa office, Henry ulet haying jong ka perlok jong kabaya trelang bat Ka Lucy kalakran marway bat kalaong, kane kadey ka ying basa briw, kamday ka office, balay uromi utok yanga. Enda uromi ulapoy hakata ka ying, uhiar na kali bat ulet rung sa po ying. Ka Lucy ru kalahir na kali, kalet but yu uromi ban let pe yu ulok, ba uwan le ayu hakata ka ying jong kibriw. Enda ka Lucy kalayo ban kemi ya uromi, kayo i ba ulok jong ka uya kedup iet bada ka waypat ka kentay. Ka Lucy kamlat kan shu shipang, bat kalatip ya ka jinglong jong ulok ba ulek kiar ya ka bat ka tok de. Ka Lucy kawan paino sa ying na ka jing snusi, namar kayo i laki jongki kmat ba ulok jongka ulale iki kam kiba kam sutanat. Ha ka por menmit, uromi ulawan na jing tray, ringkat bat ka jing kemen. Ka Lucy ka keli uromi bat kalaong, balay piwan slam kumnia man la ka por haying. Uromi ujubab da ka batok bat ulaong, ngabun kampalat ha office. Ka Lucy ka jaw umat, namar ulok jongka utok. Ka Lucy ka tiajin it klembam klemde. Uromi umju ke lisyu ya kalok bakal ada bam de na du ba ulayo parlok kentay saway. Na du ba ka Lucy ka yoi ba uromi ulek kumne kalayo pang kari-kari. Ka Lucy ka tip pelen ba ulok jongka udon jingade bat kata ka kentay kabaya trelang ha office bat uromi bat ka jukeli ya Henry uromi utok bat uburi ya ka. Ka Lucy ka sngap halamar way, katno ka kuslay, Henry kamla ale namar ka iya ja
Hadian ba ka Lucy keladap kendai benai pura ha ka jing armet jongka. Ka Lucy kelas dang shitom, bat ka porban kai ikun badang armet ru kelajan day. Uromi ipla, balai ba ka Lucy ka rai kho kansan, bat ka shutia bet ha jing tia, kam kren yano. Uromi utip, baka lok kelajan yo kelong, bat ulabu no da ka shuti ha office jong u. Uromi tip baka lok jong u kalayo bat kelatip lut ya ka jing lemon jong Uromi. Kawe ka para marjan ka baju aimen sim bat pentingan ya ka Lucy ha ki jing kuslai jongka. Kawan kai ha ying jongka Lucy. Banwan pet ya ka namar kam yo isu ya ka Lucy la kumbashita yau. Henry ka Lucy ka la kipang kensan. Bat klayo ya ka jing pang dap sadam. Nalor kadang armet. Uromi ulit rano ya ka Lucy sa hospital. Maria poi sa hospital. Ki doktor kila penrung ya ka Lucy ha ICU. Namarba ka Lucy kila shitom jur palat. Nadu ba ka lok jong u la penrung sa kamera ICU. Uromi yo isu ya ka. Ka para marjan, kalaya tu ya Uromi, baka Lucy ka sngosi palat. Bat klatip lut ya ka jingyat sobha jong Uromi bat ka wei ka kentay. Uromi ula kendet bat ula ting bha. Namarba ka Lucy ka dan hapdang ka jing shitom ka bajur. Ka Lucy kala dep keli Uromi hakipor beladep. Balay uwan slam haying. Siya ulet ba uwan miet man lakapor. Ulet siya no. Henry Uromi utok ya ka. Hadin lai kenta. Doktor ukot Uromi bat ulayatu ba ka Lucy kalayap. Uromi ulajan kelan lendang. Namar ukendet ya ka jingklat ba kendet jong ka Lucy. Doktor ula isen Uromi. Namar ba ulayam ktang hang taha hospital marway. Doktor ula ong Uromi. Pinle kumno yi kelung badan hakpo. Namar idang Lada pisha ngin seno yi kun jong pi. Uromi ula sya ki doktor bakin le ka babha ban plat yi kun. Uromi usngaw si iktang. Namar ula duno ya ka lok ka ba ihok ya u. Tang namar ba ulet ngop ya ka kam ka ba ka lok jong u kam su tenat. Uromi ula yo da ka kun kentay. Bat ula ri la sumar bha ya ka kun jong u bat ka Lucy. Uromi usyong usa satang bat ka kun. Ula long ubri ubabha bat ula long kemi long kpahi. Lada pia sotenat, share, like, share, but subscribe ya ka channel.